Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Jowai Circle Henen kasngi kalayo aban IT no ya kayeng kabla pensiona ya kawai kalong yeng kabla du ya arngut ke mensim bakordor bat kayeng hibaro kawai haka arpawai terek ubenai nai weng jong kasnem arhajar arpawai Kaki SU Jowai Circle daka jing saukia kalashim ya karai rengkat daka jing menjur kidkhon kalas dang banshna ya kayeng nadu kasan terek ukala lengkot arhajar arpawar Bat kalala aban IT no menen kasngi kakhan ru terek urampang arhajar arpoar. Hakani kasngi haswa ban IT yakani kayeng che ikong mansuki shalam bat ilok jongi iba junam suna. Ladan shwa ka jingalang ka belengkon bat yakani ka jingalang lapanya do samla Shining Star BQ in charge KSU West Jante Hills District. Habasdang ka jingalang layo ya ka jingkren na i-assistant rang ba shnong kashnong umulong ba sambor lamare. Bat ulaya tu bakaseng KSU kadai kawai kaseng ke bahiedu bat kaseng ke balale ya shibun kikam nak banta ka bha kamiat kari bat kajat benriu bat ulaong nak kaliang kasnong kamla bansiu kaliang ya kani kakam ka baka KSU kalale layo ru ya kajingkren na usamla lat par sengkrem ubadai president KSU West Jante Hills District bat ulaya ro ya kidkhot ka KSU Jowai Circle bat ya ki unit ke balashim kia halor kani kakam bat ban penlut ya kapor bat ka bormet ban pen urlong ya kani kakam habanda jam khaddu layo ya ka jingkren na i president rangba jong ka CEC samla lambok star marngar haba ai jingkren ulaong baka jingdu kani ka yeng om tangi ki jingdon jingem henrei kaladu ru ya arngut ke mensim bakordor ulaong ru bayakini ngin haban pedang baka dei ka jingbu bet bu renti unang bu nong thau bat ula kerku kerdo ya kani kalong yeng bakindon hakamet ka bakot bakhia bat ka kamai ka ji ka babiang ula ai ru ya ka jinga ro bat khublei ya baro ki badan kti ban pen urlong ya kani ka kam kumbakalong bat layo ya ka jingkran khublei na usam layo ane suchang ubadai president ka KSU Jowai Circle hakani kasngi layadon lang isam laman linong plo ubadai finance ka KSU CEC Balayadon lang isamla praki tubru, ibadai secretary lembat kidkhot ke executive committee. Isamla lening taryang, ibadai general secretary ke West Jante Hills District Unit lembat kidkhot jong ke EC. Mai kumolong khamtam na KSU Jowai Circle. Bat ngasim ya kejikne kabu kejing snow. Ai kaburam bakarpang ya kinong ilam snong. Nadu I stand rambak snong lang bakla kumi palingi di ikam dalam senang barim pak cukup puas kum advisor dan ke urgent dia admin kerpang ya kilang kami kil tap pada bayo pada kilang yang kesini pemerintah tangi supai ya kejengja aka senam kebelalai tangi pej lelai na senam ajar arpau tester ngalak penong kawan kanam seniu kepasakai Kejap pendek ujungi akabang isaki ia ki bubun pak kejimjia akabang dilakonannya dapat penjauh mat ia bubun pak kirungi kejim ketak ka kayi kapaten kayu kokot bat kumta terter hai nalor bat kejim mempan jong letak kejingi lomba kejing don jong lekakam lalang syok lu kejimjia ki bapsui kamtam kejim puluh kebagian di nasional Omtang kejing du ya tiar pitar kejing don jing em hangta poyin hendak konstruksi kalong miladu ya arnut kimsi kota matrai kenam don kenulu kaspak kapau kapala ban mi pli ya kejing em handrai ha kejing perkat jungi kum beri tentang kalong kebajuak bat kalong kebaik dengan pediam hukum kata kejing dia handrai habangi don yu nombu nong thau kita kejengja di jengjau umat bunsin haka jengim jungi kumberiu
kisuni kan itu. Mereka dari kamdai kejengnya jeng ikut para beri kita umat dari unong tahu nya ikut kita. Dihadin jong kata di nonggelam kamtam naga joy circle ke banyak kenduk di pensenguk. Bat ngiyi ba lasim kia naga kam. Ban persyang haki terpeng balung kejongki. Ban tenrong di naga kam ban persyang ban no yak igi batam narujong di perdok parasna. Ngasim bagani kamdai kejengla bat kamdai kejengwa ban le hendai kadon ya kejengkit kri. Bat ngam tharai bat ngimla hiru ban ong bat tanggaki isu marwai kalak ban le ni kakam. Handai ngiri bentep balang ba kisenyang gi baper jong wei po wei kakti kamon kakti kediang jong wei po ngila bantai kena kiyen. Wat na kador bosnong lamba ke ustuf komedi kala persyang benno kata kedi kam barat ba jong kesnong lamba jong ke isu pat hangta habadon kunulu kicing la kalong hanu bentaru habang idon ya kamon jong jeng trelang kamon jong ya snok tilang kamon jong ya tanrong lang atrai kenam don kenu kicing ti ngakerbuk kitbuk terbiang kamtam ya kaki isu jawai circle kemodem mai umulong papinangla ya kebantrei ya kikam babatam hakasnong kataw ke imlang salang kan mau tang kawai ngajukren ba pilong kum kinungilam ya rangkat berjeng sungurat bat pentulun ya selentam terkam jumpi daging stu jumut berkinong penyasnong penyatau ngimjuhi kai yanu na kadugulu kasna terkam ba ndap ya long kumnelam ki isu pen sngo halor wat yurang basnong ya sketrisno kata ki isu ngemla ban priang bat ngimjuhi kai ringi jukuntu bat ngijuwe di sngurat ba ngin yetrilang kakam kakia kalang kha kabun mi hapan pendep nrai kabokongsan langi don gajing telang nunduk kilong kmi kilong pa ki kon samla ki rang basnong don basnong ba pher ni sala bantai ia kalenti ke bapa hak emlang salang ban pej ban bisa ban jengok jiki perlu pasnam ki bedot kam hukum ke cingerap